Aduh, kini bah ngayah tumen. Tegah nih. Ada di dewek di jagat pengui. Ngiring lantas pemarget dane jero balian. Sampun sampai tahun 20 apa sampai? kelotah ke dura negara. Ande gelem bisa sekar, ande sekar bisa gelem. Toh bungawe nang demen di dewek ayah. Kok itu, kok di punya nyut. Pokoknya jero balian cek toh. Jani saja ngiring jero balian. Di dewek prakat aja keluas ke alas-alasnya. Len apa katen alih ha? Cek sing kena penuno kang. Kanti wongan nase. Sing karwan apa kaden tunasa? Ngalih kayu kene, ngalih sujo keto. Cek sing karwan noka, yen sing irengen play. Gajah dewek sing man. Yen boy irengen. Irago nek kewo. Lah urene nyemak kaine. Nasib dari rakyat kecil murah ini. Uyak bumi corona. Pang majalan kan adan berdadi balian. Jani pangsing pocol melajah. Kal coba bagaimana jena nenung. Kal coba nenung jadi asane pasti ada tamu nih kalau itu masan gumi kerupuk ini. Gumi suko becek, uyak liak, uyak virus. Cek sekedapan gundokan. Jani nenung pelajen jani pasti ada nak tekun. Sing pocol giring jero balian. Puasua. Bleh sana tuh nah. Sing keto sana apa mantra tuh nah. Tuh ciceng ulun-ulun. Asana ada tamu kalau teko nih. Oh, aku lagi jatuh kau nih. Gini, bila mau butuh nih. Punyan kayu angot lang ono sumpang lemu butuh nih. Sejak kita awak ngiring dana jero balian nih, ceritanya ngiring dana jero balian. Oh, tadi iringan jero balian. Oh, iringan jero balian. Duk dumun mana cak nemu luas-luasan kemo ke tengahin wano. Aja kena ngalih kayu apa kaden to? Oh, ngalih kayu nih tuh mayase. Nanti telah tumbuhin kayu. Oh, nanti telah tumbuhin kayu benih. Oh, inyak jenang nih cerakah kayu benih. Nenek malu deh. Nawa kan tijang jerone nak oleh hijau niki. Tiang, kliang. Tadi kliang, masan jani, masan gumi kene tadi kliang kewoh. Nabi mawenang. Kliangane seman ngoyong jumah. Pragat sosialisasi.
ngurus sang Gumikrona. Oh, buling itlu bulan gini Gumi ini. Apa ketawang tunggul ngoyong di alas Oh corona kono ini jani. Gumikrona dah nih. Nama- Angkala jani ada imbauan jaga jarak. Ingatan protokol kesehatan nih. Protokol benar ke protokol. Oh, apa? Protokol. Pro Do kontol. Ada kontol. protokol. Tadi ini benar. Protokol. Protokol kesehatan, jaga jarak, Jaga sing jarak. tadi berkerumun. Ya ingat, Iya ingat ingatan tuh ya ingat dan bos apa tadi. tadi. Ah, Men jani jerone wenten api pun iki. Jani tiang kang ngale balian, ane paling sakti no. Oh, apa mah kada tiang ngale balian? Apa makade? Ane mah kada tiang ngale balian. Bulit lu bulan sing bangebok bulas kenguran nih. Ulian nih kadek. Oh, pangtawang game. Kadek sira niki. Ikadek krona. Ulian ada imbauan jaga jarak. Tiang sing bangebulas bok kajak kuran nih. Orene bisa ranyang. Bulas tiang di balik dangin. Kuranan dia di balik dau. Kengken carane. Pangnya katep ben kuranan tiang. Wah, ini keple persepsi rakane tadi klien. Adik itu Maksudnya jaga jarak nih ke jaga jarak di keramaian dan di pesarian kendan yang di tempat tidur itu tadi. kados barang-barang engken sing tadi. Nah, info itu kayak nih kalorin kuranan tiang. Oh, pang nyakep kajak tiang. Nak berindu pesan tiang nih siman kita lah Pekudang bulan puasa lu bulan puasa tuh ini tuh pertahanannya dikatek mih ulian kena corona. jani Gumi ini kene gerubuk tiang mau kita nenungin sakit wenten jero balian ane sakti nyidang nabi mah kade Gumi tiangnya becek cepah bedek jani mak mati ben bani gelam ben puan mati ben telun gelam oh jak perangkat ke semua gitu dia ngurus anak mati oh apa yang makade Wah, sampun kentan sing pele jerone rauhen pondok di tiang niki. Tiang sampun balian. oh jerona balian Iya, tiang balian. Nana, yang begitu kuda aja masalah kanu tuh gampang, masalah bayaran apa aja tuh. Pokoknya dinding kenan ngatur. Oh, tagihan kuda danane. Yang siap pokoknya yang penyidang ngatasin kerupuk ini banget be 1 M. 1 M. Udah dikali 1 meter. 1 meter. Pes gede kita besek amun karpetnya 1 meter cek. Napir ke satu sen sion napi kudan. Satu sen lenting Nek kenting. lenting Kadang tiang ne parah-parah. basan sing ada gae der ngalene liu-liu kangwang bedek-bedek punwang tadi liu itu jani masa Gumi kene kangwang bedek-bedek ngale yang penting nyidang mau kudus paone gitu. Nggih, patut. Nah jani coba kan ditenungin apa makade nih Gumin tiangnya cek kene cek penyaladek Nawangan di tiang. Janak cuma parah kan niki. parah kan begini serem pakaian kada nak balian aing mayase di tengah alas kan ditungguin padang Di tiang kan cuma ngortang engken promosi, Bang. sambil promosi. jalan usaha balian Nggih, kentan. mendane jero balian wenten
undingin tidak wen karena sana ring Lo sana ya. pondok ring jero terada lunga kijau dan Nah, begitu tangkilin jadi barang-barang yen nawang sakit nyidang yang jero balian. Nah, coba. Nawak titiang dane jero balian. Lurus medal. Niki wonten penangkilan disantukan gumine sampun becek. Napi sana mawenang. Lurus medal. Iya, Ratu becek. sana uning. Yen becek hujan mana becek. Balian. Oh. Len karena cek sekan. Negan. Ah. Balian sakti nih. Woi. Len. Mulai nak sakti mulai cek. Taksune len. Bungkong nih jinga, bungkong nih kuda dalio nih. Anti sing kena jeriji nggak mau bungkuk. Kanti sengna jeriki, ulian sakti nih. Debuk. Titiang, Kalian kenapa? Jangan nangin anaknya buka bapa. asapun dikira tuh. Niki wendan banyak saneng rauhin duaning gumine sampun grubuk Tiang Bang, sampun becek. Tiang jero balian nangkil. Oh, jening nangkil ya ada apa ni kita? Nge. Nanti tujuh jening nangkil main ke pulau apa ada apa ni? Sapu niki kan cek gumin tiangnya cek becek, gerupuk, Rubuk bumi jening kan? gerupuk cek liusan nak mati. Kalau nak mati sing nyak ngorde. Gengek Tadi ijo. cetek nih balian. Ulik ledak jening bapa mengerti ni. Wih, tuh, liket nang kon le betawangan tuh. Nak Ini sakti. sakren saja. Nah, kewala sakti gigi sini. Ah, tuh bobo nganggo bebas. Wah, do jening sumanang saya. Lu bulan bapa biasa itu ring tengah handset tu lunas penugaran ring yang petari dulu. Wih, Oh, di beden. Jero balian di beden rerangone nge. Benar, gelebuk. Oh, duk dumul nika. Nah, neng ranang gumin jadi becek sing jadi len tua hiu pegawai di balian batur. oh, di balian batur nih ke ring mekade kena. Nah, kewala mula saja ya rire bijaksana lah penglihakan kewala bocor lah penglihakan. Dados bocor ngelah penglihakan. Nyakit ditimpa algen bisa dan bina mematiang bisa murai pagi sing bisa. Oke, dan Nah, men pun api semakin pemargine jero balian. nah, yang jadi lan barang-barang ngeras titi sugro pukulo dia ngeras dalam titi yang ojek si jadi lah. Ah, makin lunasi jo pemargine. Benar. Nah, tadi le mirip kelentangan pondok apa mirip ada nak teko ni. Wes aja mekalu kan cicenge. Ada teko nih. Nyen di pintu cek. Mulo cek laes balian ini. Alon jero balian. Terus caranya Nyakit pun apa ni terkah. Anu tujuannya mirip cemenda. setuju nih. Siro sana rawuh iki. Nah, Nah, ada nak kuling. engke nih. Mirip ada telur virus ya. Kawat iki kawat kesal pada Aduh. Nih, beleng.
tangken meliki Bang Yang tiang nen dumun atasan. Hei, Panwayan. Ini kijo kaca kurannya kalau ada kuranan beleng gini. Abang enggak. Enggak. Sakit itu dia aduh. Nyakit tang basang. Kita pasang. Meh. Kepidan beleng nih kepidan. Meh. Kepitan mau belengnya. Rolling ipi kena beleng. Ini. Lingi. Saya kini Panwayan jatine metakon bedeng nah kalau tuh Panwayan tersinggung ijo mah nuduh kuranan kelas ke kene. Bisa lagi itu. Di kafe Lo di sanur. asin pokok kene. Yan orang nak lo tidong, yan orang nak wani boyo. Men kalau kengken nih maine. Kene jeruk. Lian masak sing nawar lian nanti. Tapi warga sing nawar nyen. Ini penengalin juga begini Surat-surat miskin. surat miskin. Nah, ni dini sing nen nyidang masan bumi kene sing datinin anu cuma kalau udah nonyang alat-alat ni nunangkil sekiro baliane apa yang makado bumi ini ke kene becek. Nah, mumpung dini jadi sekiro baliane jalan dini pu padang kurane nyenawa mirip jero balan sido yang numpaden. Kurang ya. Mune gede nih, batas nyakit semonto sing nyedang nanang. Niki jero balian. Wenten silih sinugil wargin tiange nyakitang basang. Kalau dan ipun beling sekadi mangkin inarang turiksin. Om Jaya Mental. Mental kau mental. Melang. Pemain Mandiri bener tuh Om Sos. Jadi bisa gitu nih. Nawa cumunin mana pisan. Mental kau mental. Sing Kocok sesari ini. Aneh wayahan menkidek. Yang ratu Nuna soja ring yang Gisyang kuranannya gisyang. Disiang jani. Berilmu tingkat tinggi nih mo. Sos Pratangyo Sangya. Konen Yusuf kembalian konen Yusuf. Bocor promosi nih. Oyong. Bocor promosi dia nih. Sekarang aja kalian. Kurang ya. Beriko. Rumah sakit menutup jani. Sekanan. Nih kan salah nih. Mati kurang ya kalian. Jadi Kira kan itu kalian. Nah, jadi berjawab nih. nyen tanggung jawab. Dan mati deh jadi nak subuh kecabut. Iwo permanan iyo deh. Oh, pupuk ayu nang kode ke niang kiane. Itu. Jadi kudang jadi dikit. Nah, Lari congong jadi ajak kerama banyarin. Genggen bantu deh. Bangseng letak jagat ke diri deh. nah handphone kene jani. Oh, ajak ini ke Bali Dangin ja. Begitu baru pulang banyare. Patu tengke neteh-netehin kita pang langsung ajak ke semuanya jani. Mani peseng ben ada duaso jani kena duaso nih. Gimana tuh? Nah, jani kena ada duaso. Mone kalau gede nih, nyen kal ninteng nih. Kadang kurang nih.
bang oros oros. Oh, terus kamu. Inggih jero balian jero Banjar sareng sami niki lantukan wargin jerone silih sinunggil wenten kalayu sekarang giring-giring bakdo dumun eteh-etehin dumun meriki Gugol Pak kalian gugol. Gugol Nggih. malu Banjar. Nggih kamu Banjar sareng sami digelis Lurus. bakdo meriki watangane kini boh ngajak Banjar malas-malas Mula kita. nah mulo kewoh nutup ngajak liu Ajak liu mula kewah. Ada nek kene, ada nek keto. nah keto boh Umi lingga ajak liu. sing nyidang patuh pemikirannya ada nih gancangan ada nih malesan Pang pada isenina kita nak orang. nah kini bangin kamu Banjaran ini jadi mapalian konten jadi dengan tabang Banjaran dan penaan pangkinin dan penakin Benar.